Kohimen kopara bayit ha utray Jesus Christ. Haka jimpule naka kitab Exodus ngiyos ngo bakala don ka jingya per jingmod hapadengi shipara mano bade kita ge shipara u Moses Aaron but Miriam kilongi shipara bad kila kwa ban lehe kindia hakamat u Moses kamdame kam Miriam bad kam Miriam bado Aaron kila stang ban kinyum persya ya u Moses halor ka jingsham ka shaman jamu Moses bad u Moses shimla kran shikan dinru persya yeki Miriam kala kenyum u Aaron ula komu ya kakali hakamat Miriam but kila yasela parsha ya u Moses ulong unongyalam jong ki paiju ulang nongyalam ru jong Aaron but Miriam teminda kine Aaron gud watlada bakilong shipara Habakistan ban kran persya ia u Moses ulong nongyala kabamut ulong ubala pensule jong ubale ula pensule yawu ban lok nongyala ubale ula ya menjur ba ulong nongyala ubale ula penskem yawu ban lok nongyala minda kine arngud kila iyan persya kaya kabala jia ngiyos ngo hake jimpui namar ba ka Miriam kala bishni ne kala taraisni ne ka karen bain ya u Moses kabamud haba kala karen bain ya u Moses kala karen bain ya no kala karen bain ya u balai kane kalong kajimaya kabang imlaban syempang henry ni de ban ngei haba ubele upensela ya no kabor jung ubele kadon halo jongki haba Moses ulayos ngo ba ki knyem persyayahu ki kran bain yahu u Moses shimla kran shikendin ro persyayaki shimla knyem shimla betar sla shimla tim shimla le eye Henry mano balehan ni bade ubale nyemde ban kata ya kaburom jongo bale Moses ulong kaburom jongo bale ban nimdon bor ban karen persya ya kaburom jongo bale haba ka Miriam ka karen persya ya kaburom jongo bale mano bale ubale ula le ya kabadon ka ya ke bakaran persya ya kaburam jono balai nagata daw hakakti no balai don bon gi jaka bala karen wat num kta ya ke bala pensule jono balai u Moses shimla duai kotrai pensu tom no ya ki mendakum ne namar ki karen persya ya nga kila persya ya nga yang persya ya nga u balai ki ulale shisendon ka Miriam kala da kanyang toli hakame haba Moses ulayoi baka para jongu kadon kajimpan haba kila kerpad hakamat Moses namar kila skautu menda Miriam kala skautu Aaron ula skautu kila bakala bad kila skautu kila kataya kaburom bad mano bade nongya side nagabenda jonki Moses kila wan maresha Moses pergi ngila bakala ipan map namahap ngimte man keren kumne Henry haga jingtolor priyong nila keren map yengi baru Moses ula paino siya ubalay Moses ula pai siya ubalay man kerpan nagabenda jong no hangning ilaban nong armud kinong syunjong kila kilalang nong syun wan ladaba kilang sipara
nagabinda ke jingyo kindia, nagabinda ke jimman doy kindia, kila kinyum Persya ya bu Moses. Bad ublay ulas na. Kane kalong ga jimma kaba bonsi ngimjus ngutu. Habang ikaran bay niya kabalang. Habang ikaran bay ya kebala pensle jo bublay. Habang ya sila Persya ya kebala pensle jo bublay. Habang imenjur Persya bagi paralog jomi ban tad burom barang kran tad burom ya kebala pensle jo bublay kaya ga jimma kakata ya kaburom jo bublay. Lese kim kran shikan tenro wadlara kiyosno bapi kran Persya ya kebala pensle. Henry ublay unsa kran nakabenda jongki. Ublay unsa yang nakabenda jongki. Bad belan pa jongki nginang yobiang jima. Kejingkui. Habau Moses ula paisha ublay koblay isne iki para jonga. Kila bakala badu ublay ula snap ula yusno. Ko hemman ko para ngidon kamban snobu tu shai kadar yang kane kabenda ha kejingim kejong. Ngimdon hok setia ban kran bay ya ublay. Ngimdon hak setia ban kran bain ya kabala. Ngimdon hak setia ban kran bain Persya ya kebala pensule. Hoy nilaban yoy jingduna. Kata larangi kili hato Moses uladon jingduna. Hoy lese hakamat kibri kaladon jingduna. Henry hakamat tu bele omdon jingduna hamni. Lada udon jingduna ngakermen bay ublay unsaya salam bat ka Miriam bat Aaron ban beshar ya Moses angning miyoi ba ublay ula beshar ya Moses pinban ula beshar no iya ka Miriam badu Aaron. Tengidon kama yubanle ngidon kamban shania ya ka jimpen ya jogo balay. Ngidon kamban duwai hakama jogo ba te ka boro balay. Kansas tamban trekam hakajingin. Habang ipoy siya ka gospel ngiyos no ayu. Ujisu uduay vebreyu haulung. Hakabapano ikipay pa. Ula paro iki apostol marwe hakeling. Enda ula deb duay. Enda ula deb yakaren badu blay upajumu. Uwan yay halor kasla Kane ka penishay kadar. Ujisu udan bor halor kiye baro jong kane ka Maria. Udan ka bor halor ka Duria. Kabamut udan ka bor halor uksui. Kalba ki pa ya ki apostol kidang yai halor ha kaling kalawan galer kilati mano bala penki ya galer mano bala penki ya ka badai ubaman na makimud ban lesha Genesaret. Ban penkoy dia buon mo ki bapang te ubaman snautan na dia kata ti ukwa ban penting no ye ki apostol Henry ujisu badon bor halor ka kabamul ubadon bor halor uksoy halor usoitan ulayay halor kasla badula penjay jay ka ler nangda ula penslor ye ki yaka jingdon jogo jisu hasinda jongi haka jingim jogi kala prolong ki ballam baslur de yaga tangila yoi haba u petrus la yoi jisu yai halor ka kalar ka sla ula syayanga bangan yai renggal bat mai jisu wan upa bakui ula kwa balle kombale u jisu upa bakui ningkom jonga balang ula kwa balle kombale u jisu malla upa bakui ulle ya ka monjo utrai hege Henry hage jingtolod briu kalabandon ka jingtul shane shatai kadbau dang yai badutrai kadbau dang pet ya utrai kadbau dang yoi ya utrai ulala ban yai su halar kasla Henry suki pasuki ula pet shakamon shakadiang ula yoi ya kadau ula yosno ya kaler ula ti ula stamban na ni don kam barabor ban pet ya ublay. Peace, lese pidon hapadeng chimpang, pidon gijing shitom, pidon gijing sausi, pidon gijing talon, pidon gijing kardu. What num do jing karmen? Pet ya ujisu. Ya rengkat badu. Unsa yes nakti but unsa ya rengkat bati. Halor kasla jangga pertai bad nginom ngop hapo. Bad nginom ngam haka jiliu jangga nama kadba ujisu udang bat ya kati tongilong kabat ngai ninam long ba artatin ujisu wat nam artatin
Henry tolong ke bangai pau Jesu don hasenda jongi uyai rengkah padni tongin duai ba nginom kinyum nginom yai persyak ya Jesu nginom yai persyak ya kebala ngilong ke ya trailang barabor dah ke kongu ya ke bor pen yai jo kotrai Jesu kerko karto ini pensle ini pen kentang ini dah ke bor jome bangin dup yang sakit nagabenta jome Yan yaro ya utrai Jesus Christ.